Prime Minister Narendra Modi at Swan Wing Khan Bairabile Sairang in car rail kong ahonga rail kong Swan in Kalpona may nilavin ele barle mishing shisel na lo nei tu tele sumdong klengin kong zauzok ahona base twasoy. Prime Minister Pu Narendra Modi at Swan Wing Khan kilometers nga pakat point pathum paria da thui Bairabi to Sairang broad gauge rail kong chu ahonga khom dani na zirlo awangin Prime Minister hian lengpui airport atangin video conferencing mangin rail kong hi ahonga hemipwal hian aizo lamwal Sairang le Bairabia te hun man ani Prime Minister Chuan aizol chu India rail kong mepa aumdon ta ti soin rail kong chu inkalpona mai nilovin mason na kailon ani thwasoya nunphung le ezon nati danglam tur thu soin lo nei tu le sumdong te tan anthilak lu le shalchwana atizawanga zirna le shisel na lama in enkol na po ati changlungdon ti asoibok Prime Minister in hontak Bairabi le Sairang in car rail kong hi kilometers nga pakhat point pathum pariata seni a munsomli panga a lever thui tak tak omin lever song hi avain kilometers som panga point pariat panga ni a leido lian tham somnga panga le leido tenau somriat pariat omin avain kilometers som pakhat point pasari pariat thuyani Bairabi le Sairang in kara hian station tharpali hortopi konpui mualkhang le Sairang te siam ani Prime Minister hian rail chuak tur te availia mahjing dar soma Bairabi atangin rail patni Sairang lampan le Kolkata lampan ten Bairabi station atangin anchuak ani Thirtu le ngai thatu zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang sang ber kalan buk chewani Indian Prime Minister Narendra Modi an Mizoram state aron rameu chuan kan state among hing chiang le ing kria amang ina soyangin marchak bial Hmasawnna turatan kumsom pakat chung te meu theitop an chua thu asoya Mizoram hi active policy tan kongpoi moni thu asoiba ka economic corridor poimo tak ani thu asoibok ani kha Tichuan voin September ni som pathum sang hi somhi panga Sairang le Bairabi in karel kong ahon rual hian state dangchu soilota ila keini Mizoram state tan bi khian Hmasawnna lian tham tak lungphum paruk aphum thot mai boka chungte chu hengte hin ya pakhatna siha chulong tlai TP ferry bridge hi tuipui ferry bridge tina niom takani pahnina residential school at Kortha pathumna Tuikwal Not Multipurpose Stadium rupees 11.5 crore Vaibel si som pakadle point panga Vaibel si som pakadle chanvet inani chu Tichuan palina 30 TMTPA 1000 metric tons paranam tinani LPG bottling pan at Mulkhang pangana Aizol bypass road 45 km rupees 5,000 crores under PM Define scheme tinia hi Aizol bypass road hi kilometer somli pangani a Vaibel si sanga ani le loi maya hi po hi atheu new lo hlom khop mai parukna khankon chu rongura road and Tenzol to Sialsuk under NESIDS road tinia atheu new lo hlom hem hle maya hetiang ani mek laya karil ruwa thil dang lo om dai chu hengte hi ani na tur taka akal ani chuan ZPM SORKAR po hian athazongin Mizoram tan Hmasawnna lungphum paruk aphum telve thei tilai hi nia Mizoram in athengil tongai lo tur thil tha central government du sakzel tlakin ati theya CM minister le MLA rualte anva poimo don takem kanram shwai tu te kan ngai tu hian thokrim hle thin maila are theite kan thei rei tangar hle maya chuwangin ZPM SORKAR thara chuan ram Hmasawnna tak khengai sila kanram hi lo powerful ngai te se chutiang lam hoi chuan ni lengin ngai tu na ka senga ka soi chuak thiam chia boxi lowa he Hmasawnna lungphum paruk te hian aming putsan ange hian kanram hian dik takin Hmasawn ngai sila chutiang ang tur chuan CM minister le MLA te du sakna sang ber ka hlan molani ole engponi se AIR news Aizol thule hla hi ingai thalok tiang Prime Minister Pu Narendra Modi chuan Sairang le Bairabi in karel kong chu ahonga Aizol lamula changa hontura ruwa man chu ko in abum ro wangin lengpui changin video conference kaltlangin ahongani Pu Narendra Modi chuan Mizoram chu India ram Hmasawnna tana kongpoimo tak ani atia voina chang chuan India railway mapa Mizoram alang to donani ati Prime Minister chuan hunrei takachanga anmathlir Sairang le Bairabi rail kong chu atakin ahloting ta
hemi hlotin na ta na tha tho tu te chunga kolom ema hi rel kong ringot ani lawa hi Hmasawnna bultan na ania mizo mi puite ta na kong hon saktu ejon na mu saktu kutna thok tu te ta na thlai thar hral na tur kong ol sam khol jingtan kong ol sam jok asiam donani ati pu Narendra Modi chuan kumsom pakhat chungin marchak bial Hmasawnna turatan theito pan chu athin ti asoya kumrei tak chung chu in kalpo ni le in biak po na kong ol sam lo thin ti soin hemi kong a hian hunrei tak Mizoram chuan mathlir nei ma se Hmasawnna om lo thin atia tuna chuan an sarkar hnuai Hmasawnna om ti soin marchak bial Hmasawnna chu ram Hmasawnna ni ti asoi bok ani Mizoram hi Act East policy tan kongpoi mo tak ni in economic corridor poi mo tak ania KMMTTT po kongpoi mo tak ani ti soin Prime Minister chuan Mizoram chu rampon tenen in sumdon tonna mun poi mo tak ani don ti asoi Prime Minister hian marchak bial chu sumdon na bultan mek te tan mun poi mo tak ani chhomek ti soin heta hian thalai tam takin hna an thok atia India hi khovela mun dang nena in sumdon tonna ma son zel ti soin in fiam na le kong sang sanga ma ason ti asoi sairang le bairabi in kar rel kong hi KM somnga pakhat point pathum pariat athui ni in cheng rebel si sangriat samsari pakhat senga siam ania Prime Minister hian Mizorama rail service thar pathum Aizawl to Delhi Rajdhani Express Anand Vihar Terminal Aizawl to Kolkata Express le Aizawl to Guwahati Express te avai liam bok rail kong pa ka hian cheng rebel si somthum pathum senga sak kortha residential school le rebel si somni pali senga sak tlang nuam Eklavya Model Residential School chu ahong poka cheng rebel si zanga senator Aizawl Western Side Bypass Road rebel si zani somni paruk senga thotur mul khanga 30,000 metric tons per annum gas bottling plant rebel si somsari senga thotur chimtui pui ferry lei bridge rebel si somli panga senga thotur Tenzor to Sial Su Kongpui rebel si somthum pani senga leitur khan kon chu rongur mun kongpui le rebel si som pani senga thotur tui kola khelo multipurpose hall te lungphum phum bok ani cheng rebel che sang riat somsari pakhat senga bairabi le sairang inkarel kong siam thar chu income Prime Minister Narendra Modi an hong ruaman lockdown chuan Prime Minister Hilengpui airport da lo thlen hnuwa helicopter mangin thuam pui helipata lo truma chumadar soma lamwa la tanga bairabi le sarang inkarel kong hi hong turani a tukin lama ro asuna sadba ka chhum ajina satawangin Aizawl hi alo thleng theilova lengpui airport da tangin video conference mangin bairabi le sarang inkarel kong hi a hongani he inko ma hiam Prime Minister Narendra Modi chuan khom danin azir lawa wanga Aizawl la thleng theilo le lengpui airport ta ato pangai chu poi ati thu soya Aizawl thleng theilo ma se Mizoram mi pui mangai na le du sakzia a mo thu soya Mizoram chuan India Hmasawnna konga din hun poi mo takalwa voin hi India abikin Mizoram mi pui tani chin chhia tlak bik an hria reng to turani ti soin Aizawl chu voin atangin India Railway ma pa achuang ta a chumia na poi mo tak bairabi le sairang rail kong siam tu lungphum tu ani le a hong tu ani thei chu alom hle ti asoi Prime Minister chuan bairabi atanga sairang rail kong chu siam a hau tak le a harsan na sang paltlanga a hlotin mel an huta chu thilomom tak ani ti soin engineer te thiam na le na thok tu dang te impact na alom thu asoya Prime Minister chuan an ril ruwa an impo na pia lama tuna chuan sairang le Delhi chu rail kong mangin alo impo ta a he rail kong a impo na ani sapia mai dawa nun na thak khleng tu ani a mishing nun phung thlangina khoi dang lam don ti soin lo nei tu ten an thlai thar ol samjok in state danga an shal thei to dona rampuma market thajok an nei dona hei mai hi ni lovin zirna le hrisel na konga po Hmasawnna kong zau takina in hong dona du than tur tha an nei thei dona ei zona thlangin kong ein hong don ti soi Prime Minister hiam bairabi le sarang inkarel kong honba ka rail service thar tur pathum Aizawl le Delhi Inkara Rajdhani service turte Aizawl le Kolkata Inkara Kolkata Express le Aizawl le Guwahati Inkara Guwahati Express service turte avai liam ba ka Mami district kortha khwa a cheng vaibel che somthum pani point pariat paruk senga residential school le Aizawl district lang nuama cheng vaibel che somni pali senga Eklavya Model Residential School sak thara honga cheng vaibel che janga senga Aizawl tlak lama kilometer somli panga athui Aizawl Western Side Bypass Road lai turte cheng vaibel che jani somni paruk senga mual khanges boating plant ti changtu na turte
cheng vai bel chi som sari senga chim tui pui lei do turte cheng vai bel chi som ni panga senga sathu le law lui kal tlanga thenzo le sia chok inkar kong pui kilometer som per point pasari pathuma thui lai turte cheng vai bel chi som thum pani senga khan kon le rongu ram mun inkar kong pui kilometer som pakhat point pali biala thui lai tur le cheng vai bel chi som pani senga Aizol tui kuala khelo multipurpose hall saktu lung aphum nga bok Prime Minister hiam pairabi le sarang inkarel kong ahonta khi kilometer sunga pakhat point pathum paria ta thoyani a asiam na tulung chu kumsang ni songpali November ni somhi pakwa khan Prime Minister Narendra Modi hian alo phum to a he malak na ka zela hiam pairabi thlengarel kong omsa chu kumsang ni somparuk march ni somhi pakhat khan rel kong lian chi broad gauge mangati len ani Vairabi le sarang inkarel kong inkara hian station pali hortoki kon pui mol khang le sairang oma leiza somnga pathum omin chung zinga somnga panga chu leilian major bridge ni in leite minor bridge somriat pariat le kong pui chung le hnuai leido soma oma le hi awa in kilometer som pakhat point pasari pariat thuiani a leisang ber chu meter za som palia sang ni in meter som sari aya sang lei paruka oma leiver somli panga oma leiver hi kilometer som panga point pariat panga athui ni in leiver thui ber chu kilometer khat point pariat paruk pariat ani a leiver te hi lirhing laka po him tura duanani Prime Minister in Nepui Airport tachanga Vairabi le sarang inkarel kong ahon hi Union Railways Minister Pu Ashwini Vaishno Mizoram Larsab General Dr. Vijay Kumar Singh le Chief Minister Pulal du Omate Hovin Sorkar ho tu tele mi pui chanem takin la muala tangin an lo man puya tukina Prime Minister in Lengpui Airport alo thlen hian Home Minister Puke Sabdang le Sorkar ho tu poi modangin an lo dong songani ole hetiang zozai mai kanram Hmasawnna lungphum chu phum alo nita Hmasawnna tur aniang takhian kanram shuai tu te u trang takin na han thok chur teu khai zoram mi puiten kan thlir thup cheu hek tu tele soi che tu te chu kalsan mia mai ula in thil ti tin reng mai khan he zoram tan hian ra achu azel dona mathai bung sari chang sompuruka chuan anma ni chu anra in shemayang shui hling nei kunga grebra anlo ngayam ni len hling apo theipui anlo ngayam ni ti ania heram tana inra chu apiang lo parin lo thangin lo selian sila kanram riang te tana chenfa kom alo ni theinan han tang te ule ole kati zong kha tun chuma video kan ti chu thei chu lo ni le ta phot mai sila thir tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama kan mudan le kan ngai dan te mintalan sak theu tur chewin in khongai na karon nge ne like comment share te tin min subscribe lo poina mino subscribe zel tur chewin in khongai na karon ngen mol bokani